Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Patriot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose nk'ibisanzwe nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye amakuru yibanda kwavugwa mu Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi akaba ariyo mpamvu tugiye kugaruka ku mateka akomeye cyane amateka atuma ibi byose biba ubwo ndavuga intambara y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukuvuga ngo ni abantu bari basanzwe ari abanyarwanda ariko akaba ari ubwoko bw'abanyarwanda batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko muri Uganda ubwoko bw'abanyarwanda bwemewe muri icyo gihugu nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko batuye ku butaka bwahoze ari u Rwanda. Ibyo byose amateka yabyo ndetse n'ibindi byose byagiye biba kuva ku gihe cy'ubukoroni kugeza uyu munsi tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yacu y'inshamake nk'uko mubizi tutajya tubatindira abana nanjye rero muri iyi nkuru yose uko yakabaye ubundi usobanukirwe ibyo utigeze umenya. Abahakana cyangwa bagoreka ukuri ku kibazo cy'imiterere y'amoko muri Kongo kenshi bakunze kubaza bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite abaturanyi 9 ariko ni uburasirazuba gusa buhana imbibi n'u Rwanda bufite ibibazo. Iyi mvugo isobanura nkaho u Rwanda ari rwo rutera amakimbirane cyangwa rufite aho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo. Iyi nkuru ngiye kubagezaho irasobanura impamvu z'amateka n'ubuyobozi byihariye bigize akarere k'uburasirazuba bwa Kongo. Reka duhere ku miterere isangiye n'izindi ntara za Kongo umurage w'ubukoroni n'imipaka yaciye ku buryo butarimo ubwumvikane na busa. Mu 1884 mu nama yabereye i Berlin ibihugu by'i Burayi byaragabanye bigabana Afurika. Imipaka yaciwe n'abakoroni ntiyigeze ishingira ku ndimi amoko cyangwa imico yaho. Ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ari igihugu kinini kingana hafi n'Uburayi bw'uburasirazuba. Cyabaye umutungo bwite umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi. Imipaka yacyo ikaba yaragenwe n'ibihugu byari bikoroni by'Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza na Portugal. Bikaba byaratumye rero habaho imiryango y'abantu ibana ku mipaka. Ibyo byabaye no hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi na Afurika yose nzima. Ibyihariye rero Rwanda, Urundi na Kongo amateka y'ubukoroni bahuriyeho. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi Ububiligi bwabaye ubuyobozi bwa Kongo, u Rwanda n'u Burundi bubikoresha nk'ahantu hamwe. Politike y'ubukoroni yahuriweho isiga amateka y'ubutegetsi n'imibanire bisa. Icyo gihe abahanga b'abanyaburayi babahize nguni bashyize imbere ingengabitekerezo y'amoko bashingiye ku nkomoko y'abantu. Bavumbuye inyigisho z'amacakubiri zishingiye ku moko, abantu b'ababantu n'abanirotike. N'ingengabitekerezo ikigaragara mu bitekerezo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Neva. Icya kabiri cyihariye kugoreka imiterere y'amoko umurage n'ubukoroni. Ubutegetsi bw'Ababiligi bwavanyeho uburyo bwa kera bw'imiyoborere busimbuza amoko y'abantu hashingiwe ku bipimo by'amabara cyangwa inkomoko. Bubatse sosiyete ishingiye ku byiciro by'amoko, buri cyiciro kikajyanishwa n'ibimuranga karemano. Mu Rwanda, mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo basenye ubutegetsi bw'ibwami. Bamwe mu bami by'umwihariko Abatutsi basubizwa inyuma bakagenda bahezwa. Mu burasirazuba bwa Kongo ubutaka bwashyizwe mu maboko y'abakuru b'imiryango gakondo aribo bagombaga kwemeza uwo butaka bureba. Byatumye habaho ibyiciro bibiri by'ubwenegihugu. Abasangwa butaka bafite uburenganzira ku butaka n'abimukira batemerewe ubwo burenganzira. Iyi politiki yashyizeho ubwoko bubiri bw'ubwenegihugu, ubwenegihugu bwa gakondo n'ubwa rubanda. Ubu buryo bwashyizeho irondabwoko ku Batutsi bukabyutsa amoko y'abandi nk'uko bisobanurwa na Mohamed Mandane. Ibibazo by'igihe cya nyuma y'ubukoroni.
mu 1959 mbere gato yuko ababiligi basohoka mu Rwanda habaye imvururu zasize abatutsi benshi bishwe, abandi bahungira mu bihugu bituranye harimo na Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ukwigenga mu 1960 habaye kwivumbura kwa Meroriste 1964 1965 cyane cyane mu majyepfo ya Kivu, aho byagaragayemo amoko nk'Abahembe, Abafurero n'Abavira, ndetse bikajyana no kwambura Abanyamurenge inka zabo. Iryo vumbura ryatumye impunzi z'abatutsi b'Abanyarwanda zimukira mu Burundi ahitwa Mushiha. Icya kane, ingaruka z'ibibazo byo mu Burundi n'u Rwanda. Ubwicanyi bwabereye mu Burundi mu 1972, 1988 n'1993 bwateje impunzi nshya zijya mu burasirazuba bwa Kongo, aho benshi bahuriyeyo bagafatwa nk'abaturage baho. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yatumye amagana y'ibihumbi by'abahutu harimo n'abakoze jenoside bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'1995 n'1996. Benshi muri bo bahindutse abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo, bituma urwango rwari rusanzwe ku batutsi rurushaho gukura mu burasirazuba no mu majyaruguru ya Kivu. Guverinoma ya Zaire icyo gihe yashyigikiye ubutegetsi bwakoze jenoside mu Rwanda, ndetse yagerageje kenshi gutera u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari kandi gukoresha ubwenegihugu nk'intwaro ya politiki ku batutsi bo muri Kongo. Kuva mu myaka y'1980 ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukwirakwiza amagambo y'urwango no kwanga bavuga Ikinyarwanda, irunda koko n'imvugo ivuga ko abatutsi bo muri Kongo bafite ubwenegihugu bushidikanywaho. Byabaye intwaro ya politiki, bituma habaho umwuka w'ubwoba n'amakimbirane adashira mu karere mu myaka y'1990. Intege nke za leta byatumye urwo rwango rufata indi ntera. Abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo batangira kwimwa uburenganzira no gusubizwa inyuma mu buryo bweruye. Ntabwo intambara arizo zateje ikibazo cy'amoko, ahubwo ni politiki yo kwirukana no kwima uburenganzira abatutsi yashyizweho na leta ya Kongo ubwayo. Ibi bijyana n'ubutegetsi bw'abantu bashaka gukoresha urwango ku Rwanda nk'intwaro yo kuguma ku butegetsi cyangwa gusobanura ibitagenda mu gihugu. Dusoza iyi nkuru, uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufite amateka n'imiterere byihariye bituma butandukanye n'izindi ntara zifite imipaka. Ni akarere karanzwe n'imvururu no kurwanya politiki y'irondakoko ishyirwa imbere na Kinshasa. Kanagizweho n'ingaruka z'ingengabitekerezo za jenoside n'amacakubiri y'amoko byabaye mu Burundi no mu Rwanda. Ubu muri ako karere harabarurwa imitwe itwaje intwaro irenga 200, imwe muri yo ikagira inkunga iva mu nzego za leta cyangwa ibikoresho by'intambara bituruka hanze. Iyo mitwe nta gahunda ya politiki ifatika ifite, ahubwo irangwa n'imvugo yo kwanga abatutsi bo muri Kongo, bikarushaho gutiza umurindi ibikorwa by'urugomo n'iterabwoba byibasirabo. Ibi nibyo bigaragara no muri Plateau y'Itombwe muri iki gihe. Ngira ngo rero murabyumvira neza, imwe mu ncamake y'amateka akomeye cyane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi ndetse n'intambara aba AFC M23 bakomeje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mubane nanjye, ni Pilot News TV, ndakomeza kugenda mbagezaho amakuru yose 5 kuri 5.